Obusuafo mo akwaba enenso yeda foforo Ofie TV suni wase se wachimu afidi no na ode ato ha senia ya hyase no wosi ni a ofruduapa na wo piano na nea opa bibi pa bi nso de akokotoko no ya wonye na boro enti Ofie TV ni ya ye ne se yenso ye besesa yen cameras e de agumbontin so na bibia ye betumi de ye media no aye de aboa youth na eba no ye de aye eno ana ya hyase no enti yagbo ewura upcoming artist ene woma won kuku dam na won ewura ma che no yagbo ewura wo ma iguso ni won etwetwe nkomo na ne da foforo ye ne artist bia ne hu yehu pa wo Akuapem mu ha na ba betwetwe nkomo asene be hyase no ma menda me ho ketua bi nkoba bia me ba ye de nkomo twetwe no be hyase onyamre na watwen se yekoje ya aboafo nkatu yi wakan ye ho abepem sabri afi ye de nkomo no ebehye ase na ne no yenye hoho bi ne hu yehu pa wagedin na Ofie de yehu ya wurewure mu ane ene yensa aka no a wage pini se one yen ebetwetwe nkomo Okyerefo ye mo akwaba ye nua ede em de pass ne wanyamra ma ye na one yen hu ye na enye easy pa enye easy sa ye da ase ene wase yen komo twetwe no be ye bibi tie sisi no yen hu say Akuapem music industry no erekoso maybe etwa mu na shedente artist bia nka ba sisi mobile mu no erekoso enunti ansa ne be hye kra be ba ho no me yen hu wahwefo ehwe no wo fans no obese wo hu ni a wo ka se obi ye Okyerefo Kojo a say din no kra wo tia ehunipa ben Okyerefo Kojo onipa bia me hyase ewo efrene sen dansoman ho ne ye wo me eye me bibia pempem abrabo na Okyerefo Kojo eco school ewo Mamprobi simplify for na me share school ase na me be pie emet electronic institution abrabo mu na se eja be free mu na what I say aware eja ne na aware nsem ntina mani pent mi anto aso anko na nim ntino form 2 na Okyerefo Kojo twa so but Okyerefo Kojo enipa bia nyi school adwen ko a na ye de bobra ho mi am school adwen na me fi adwen sa we be bisa se Okyerefo Kojo no kura se kyeresen me enipa bia me ben me nan fofo na me wo me nan fofo mi ti se advisor bibiara obeben mi bia ohia nimdia na se bibi kyere na adwen so no so ben Okyerefo Kojo ametimi ma no nyansa bia na se timi kyere no kwan bia obefa so tema me nan fofo ni nyina mo se ye Kojo ho akosua ade nti omu me no mo frame teacher ene be Okyerefo Kojo ye Okyerefo Kojo on the 3rd of April 1983 nti no satam na no komo no wabre ya fomu pa okay nti say odin no eye Okyerefo Kojo obi okyere ade unim so all this while no na me no me fo say Okyerefo there be Okyerefo Kojo okay esane okyere unam fufu no me nan fufu me wo empanifo bebre bi mo timi frame kofie Okyere ade we akyere ma adwen so me ne den masunda yewe ade bia Nyankopon de ka me nyom to ho ai sa adom bibiara de ba me ni mu bia na ai se me wo answer e de ma ho tina ma se din Okyere no tutumi kyere daim mitimi kyere daim wow mitimi kyere daim yeah okay nice one yen hwade o Okyerefo Kojo o kasemu no mo se udu form 2 no ena ma awara nyama bi ba ya enti ma utwa so ebra wo school no na wo nyumto achede no wo mu dedawa na otuma na se wie eno ba sa na fa ene ma memfa nyumto mu hwa na se na wo nyumto de ehase no fitime mo frase ba form 1 ena me hu se no me ankasa metimi a compose bibi nanka me like copyright I so be anyum any a farmer so radio so da kroba ko peno chese aka ntina ma menyum to no be yes so easy say metro na e ma me hu se de o mo hyehye enyum so ntem okay na se obi a
sabi form 2 na uja school na owura nyom tu musa no nyom no chro form 2 no me secondary institution. Okay, secondary. That's MT. Okay, nice. And say wako wenim. Say wa na utumi chro nyom. Me na me chro nyom hye bibia. Enti nyom to no, how did they start? I started then. Breben na hu dabi sa time me start nyom to. Ana me chro say me ankasa na me nipa bi a me pe anything life. I say sorry. Ne sa na ma no me nya te say ntwene e na ntwene no o ma me mo bi kura na me person me be ntwene ni nti me ba be pepa ho. Okay. I just all the time na o mo na o mo bo ntwene ne ma no. I was younger, but now I'm more memory because my people knew because I was trying to learn something. Then I knew to one a back a brand fit me more phrases. Then obi to say me mama say, who say like I knew to abeye mejumano and yan because all the time no him say definitely yeah me. Okay. It is be seen no. Okay, your parents no more. Your parents omu jaye ade na miswa no sir school time na entity no e ba through that nso no popi nso e be free mu after our jaye no be say 7 years no echi no popi e be free mu yeah nti e ba ne sa na wo mutete sa no na ho na wo ma me ho na se wo papa ho na me wo me papa ho because me koye bema na e ma mi no obema ba ko nti na say eja ne wo so fa obema no na ena no so fa mba no okay nti o papa film no na afi wo ko o mame ho papa film no man ko me mame ho me san me tu bata na me wo bata na me wo dansuman area mu wa but me na me wo na mfo nchen bema de yes wo bema bi e say o do ti area sa but yen show ura music ni mu no o mame ho fa ne den before that o you be na kwa sorry na me kwa sorry but our giant buy no daddy worry fufuro but ono so no ne ma sorry ko no mpe nti no ebeto me bi kwa kwasi da Okyerefo Kojo be kwa sorry no yesi sada na wo so horo niema na oye fie niema nti na be ma niema ibe delay wa sorry ko nim kakra nti no but unya support few man yes we be bonyomu no me papa ne me ma me nyina no na me wo support wo mu because na omo ntama tete okay ba ade ba kwa na nwe wan say me ye me rasta na me papa net down back. There was no a day I complain about me treating you say there na why you good treat because now he knew dia mepe onima dia mepe but with me locks ni nyina so na me taking me responsibility as a child until now me say eja no tenyum na say ba de ba kwa na me koma na nya me dey me step mother tama ebia me ye rehearsals no me bie nyum kra na wabedum ne say me papa etip no ntino na oh I mean to me nya but at least no so took kwan kakra na say okọ onya kwan na manya kwan na nyum no me bie mu you see we niam bia ye nyina na futu nso eba mu normally no say ekoba say awarefu bi ntem tetipe ana say obia fufuru bi ba mu pe na won eba echi no na wo de how be bi ereba na anka we o talent papa no nka or okay enti abusa yegusu ya ne Okyerefo Kojo na etwetwe nkomo no emu Ayeh de yegusu ayekọ anim wa chen na brabo ahyase na ya o hye nwomto ase ni school semu ni ade bia otena ya ti yegusu a ye no etwetwe nkomo na wankasa no wo ye hini wo ye kwahim ni anase wo ye Okyerefo efiri kwawu okay oboni nkwatia ho ye me mama side na oba meja so side so amefiri akwamu fie jakiti Ofie Akwam. Yeah. And then I did PO. Performance here na me dey PA Akuapem sata na me single. And as well when him say obe perform here we are just omo boje wo so. And then me twa me ho kakra ba me twa me ho no. Me sa call back to Accra. Tino me wo mu ana oba ne frame say wafa okay. Yefunu. Say yeah Okyerefo me tena warija ya say I mean experience bebe no man fa ne say me ye nkwalabo ne sem warija ya say ba me sua ne ma okay tina wo se mitimi sa ba machi na me ba behwe de me de ahye oba na furu mu no na me hwe na me siesi okay e bibia nti na ma me san machi free Accra nti me kwa Accra me ye dwuma aboso kan me kwa weekends Friday na bia ma didwa kakra na ma ba behwe oba no to say me amenya e bia me si me am baby kakra me ne oba no that's all very responsible. Wow. Inti ebusia we dey many age nkomo no ho pa because em dey say one thing em dey about say e ba ne say when you ani ama. There because who say
se me yimanima oba no na so no aye boko no timi hwa akra at least obesa nya kunu fufuro anhwa na situation na me ko mu no me ba no so akofa sa situation me sua bibi firi mu ba manfa nye ade a me so me sua se de be ya me ba ho ebeto no yeah okay nice ebusua nkoma na yo de ye be pese obeka ye hu sisi about ma ye ntwa ye ho ba komra na ye ngi ya bo afo nkrato ye ba na ye ni Okyerefo Kojo ebetu ya nkomo no so wale shata wale Cratchy, my baby, bet me phone. oh mama ene de mama ene ya ene nyumri ya meto So what you try one sound for me phone na me show what has say won. What shall papa? mama nya botre Ade, botre and yet so who can on me phone abroad but so many akire ni. Who fa phone one be bia cobra be bia cobra. Ade, so man na is bozu because you say mention na nyumri gas am so e mo me no ka say mo tell in plain Okyerefo na mu hade say pe be bia we phone so papa dia e perfect line benches ahono ko duo no ma e instant flash encoding unlocking screen apai then na perform battery access the bia bi ho me Hey, sir. And it's when we're from odofo so what you kwang dia mpa che won da account le bia wo bi o na be bia paka uso be ko pia si Okyerefo Johnson ahono na do perfect line one amount here 024 333 1060 I'm a phone, mommy. I buy what try me why? oh shit oh sir perfect line benches musume ko obi wow hey man yan kwa teach ni benche ye biem it sounds a perfect line benches man na no ya Perfect line benches. You break it, we fix it. ebusua ya mo akwaba nkomo twetwe na yegusu no na meka se baby a ye we ye Healthy home ewo Akuapem udu school for the blind junction hwa right opposite Healthy home a very big hotel a 4-star accommodation bibia wa ha omo ba di se oba na ope baby di utiato ana event bi conference bi kra omo conference ho kese oba ye the one number nso ebeto ase ho na ya watumi afre ye da wase se wakan ho na Okyerefo yanhwe bra o share nyom to ase owura nyom tu mu ankasa obo nyom me record ne man yes we record ankasa we share best 18 years ni 18 years yeah. You will never believe it 18 years 18 good years ni me started say me record those times na yen sheda enya sika nko studio santino yo baby wo ha okwa me kai ewo mataiko wo de cassette sha ebebo instrumental de cassette sha ni emi atu no na je say utia usika ashi yeah ntino be 18 years ni achepa and who experience ewo nyum tumba wiase no some were born great others to achieve it ntino sometimes I mean enye me say mache me say me groovy more okay because me tie me olden tracks no kra na say na me tie nyum a me ya me hu say me ba outside time no kra pona nka kemwa na nanka emwa me because for now no my very mature the womb 18 years ewo music mu no ene obe wo nnamfo bi a say make am my hit a wono won di ago finfiase wono anase wono record nyom bi da ne omo afra bedumi say wonye star cry ya me wo stars debre me wo stars debre currently Ghana ha currently stars omo kro baba no kra de omo ye nkwala me star me ne da story a Shatawale when na ye bibia movement bibia waka one Shatawale picture bi yeah I think say wo de ye de beto ahwefo ye de beto so na manya bi ahwe sisi ana eno ye hemfa nin that was time we release bandana from Ghana me kai say oba me nchen na ye wo group be from Nancy Chrome na Nancy Chrome for no omo ye nwuma ma like almost omo ye hit Ghana Danny Nyanke those times okay ntino omo ntem betete na Ghana no ye singing wo me friend Kimbi na me wo link with the big artists into oba me nchen say Okyerefo ma what feature Samini dia ene boa me na me feature Samini this time na what feature Samini me feature Samini me Samini wo best 2 tracks wow. This time na me no best 2 because na was Ashanti International that was Anakin studio okay. They wanna ye nyina untina nti we ha na yembra one Kimbi no ba me nchen no say Kojo we the one obeboa ma menya Batman because Mateo no the new track be a blast
I'm so Batman ni country nim for now. Na me mate bi. I mean na yanyom. A friend junior. Ono so ne voice ne to say Batman pepe nti say be ye dey a nka o de no be man. Nka me dey ono ebe ma no. No so okay so obetima ye dey a. Nti no true Saturday no na me tam kimbi de call and Shatawale first ne friend no bandana ho. Okay. Ye kwa na so kofa ne nuanu wo school nti ye twen no. Ti oba na je say e was say kan ne kan no ye de no call asalam down na untimi nko boa boy na nka unteki samini e portion no because obetimi aye. Also okay. Ene ye nko nto park car na pu ene ye fat taxi asalam down here baby for Westwise. Okay. Ola na Sugartone. Sugartone. Okay. Sugartone ona no. Say Sugartone no oye engineer. Ona no ye engineer na owo Westwise wo. Okay. Ene ye do o modern nyum hye so no blend ene very nice to the extent say na ade we sit me ba out na blast but okay. Omu benya gidie bi wo dance hall na odi be share ade ni mu on be bi ono so eye die pie free sa studio wa o engineer no be pe hawa odi high life no blend dance hall no that was Bandana's breakthrough from that studio nti no boy no crowd the project no crowd mu dey nchen nti no ma mentia see you Kimbi na mokakofa no Kimbi na ya ni Kimbi ono na any project okay why ni nyumu nyina wi na kan nyum ba ko so feature Samini no se me mo no feature Samini so no Samini called London on those time no ni Kokoveli ni Kekifo so much quantity no metima man obi a obetima sounded similar like Samini and then ma Wale ba mu eno na wo de kofa Wale ba mu it is ye hwe pa na say wo na wo ma cheta Wale hit you I'm telling you sanya me na me man hit here kwa na me man wo na wo man because me bie kwan no yes nti ye kwa salam down no owie no mu nyum no mu ye ni nyina na engineer no say o we dey o man nko keke the voice dey nti no beat you o tonto bibi to so no ye nya den ye nko and then you ko she boot no freestyle bandana from Ghana o ye ne man ti kwa dey ye chorus no na o ye lines bi na ye ja hoko wow yeah ti ye man ye ti say enu na ese me na filling station bi na me ti na me na nam Osman me say mento one bandana me na nam ye ko ne girlfriend bi o nti no ye kotena Dansoman filling station echi ya that time kan girlfriend ne friend Barbara ono ko ne ho a ne ma me bufu ompe o chiri Wale kura o because Wale ba na girl no e mani sika na wa yi no mo che Bayre is a restaurant ti no ye Bayre bi say obo na ma me kan ti ma me nu na wadwa west hadi that time na Wale zo frifie kakra okay na Argentina artist na ya normally mo tai fifie ama nipa bi dwen say ye kubola adwuma on say edu mmiri bi na say wantu bata ya na woni ma ya aka achiri because ebia ho waja ne wona say omo behwe o ba hwe food no mo de wo kona ompe ho enye ho so ntino na wo say utu bata by force any studio bi kwa na wo akoda na wa prapra okra na wo dey record a wo say we save ade a opede na ope ena ye itima bi mu etu bata ba eno so eboa itima okoshe studio itima unya link bi itima unya time ma ade na wo ye no nti yen hwe wo ne Samini nso relationship odini dimbe mu say Samini my first track I record was studio I say me track I record na me ne Samini say yodo komo a si abotre tete Batman oh Samini what's many woman wow yeah many woman na ade why only one links no emu atwa na because many woman links no emu ntwa mo say sometimes you know sika eba wa fa ona fofam esesa and I me free akra eba ebra nyinse niam ne ba mu me free akra ebe she Akuapem just to change environment ntino na ma me ne omo communication no ente se first no but me nya sure say Samini be hu me obetwam there be never ana Wale be hu me a obetwam but one thing about Okyerefo is say me nya obi a me ya ahohyehyɛ I always want to be myself and ade ya me ya o me wiase ne say obebo me din na obebo obedience na wa bo me din I don't like that bia oyina and we know and we na there be I don't like it that way okay me pen say me anye me di me bi be about a hit here I hate it not just my natural but unje ni sense ne
ukowale nchen ana samini nchen se ohia mmoa wa ye nwum because nwum ade be nyina very hit won so mu ma won push ma obeye boss oye hit obeye da why hit so what you say oye hit obeye da ama why obeye bia ma wo ba ye na obeye bia ma wo no ebe ma wanya din but me living sad no me Eugene sometimes obitimi share me eh Okyerefo na wo danfo wale obitimi frame me tell Okyerefo why go to wale I say hey me kra me busuam de owo sika omu no kra omo ame nti no onya ne privacy ono ho no kai say lose contact me share me ya chat woni wale chat oh bossu aya muhu ne ma bi kese too much oyi ni party say me ya bobra ya ye ne minim say okọ hide the first room or rent here me ne rent here that was Blue Lagoon imu na hu say you try picture no okay ya bobo abrabo bibiri nti okai me so me kai but ye ntem na hide awa but say odo no wo ho a de bia no ade ase untimi ene untimi ga say baby na me ne wallet no on say share me wo David mi hia na e wo kwan ya wo say me fa so a when was the last time we share no on said the last time oba interview e wo Nana Mama Brown ho na say omo show me ne picture no and it was like and I done for pa but I say omo ntem atete kakra and say me tesa no na e ma me tu na mo e kosra no ti kosra no and dem share that call ifie pa okay all right yentu an komo no so busia ye ne Okyerefo Kojo na etwetwe komo no se sisia na wachimato ha wonye mfomso ye Ofie TV ye ne Okyerefo Kojo ya fa ne se na otwe bia no ye ne upcoming artist baako anase artist bi o Akuapem ha baako obi o ye adwuma obo ne ho mode obi biara na ye ne watwetwe komo na yetumi de aboa won nti ne ye ne Okyerefo Kojo na etwetwe komo no obetumi nso ye nyina no na utumi ukọ YouTube nso a Ofie TV wo search a video no yere beto ho pepepe na matumi anya bi ahwe sanso na ukọ Instagram a eno so ye Ofie TV eno so kwa a bo modern say obe subscribe wo follow a na wa share na afofo nso atumi anya bi ahwe Okyerefo sisi ye kase why tracks be yan oh tracks there like tracks is my year margin say me be released there is almost 21 tracks I'll be released. I'm be released, but me rebranding no. Nti for now no, me share me rebranding na se no 21 tracks na. My egu me be yi no. 11. Eku sa. Na ne why the dan no so e. The my the dan no de e ho. Be yan. Oh, edosun. Ya Rera Studios. Ya ye nema bebre. Okay, you be foul tracks na why the down ni bi. One of us say hit track man. Yo. You be ma one man freestyle bi no ma hwefo hu say Ofie TV enye num dwa bi say obi kura o say enye Okyerefo no kura no te ha no. Wo hu say ye wo Okyerefo in the building. O say won to me rasta. Say mete me kwankwa nua bi ase na me hyehye. Sa Kwadwo medwene me ho. Me nama bontenche ache a me ho se sebi bari ma bi mefa meto na so hwe police o opeme ma kire me a wosofo bi gina TV so eyobe na so hwe police o opeme ma kire me a MPB de Ghana sika kora e chile Rastampeka Sentino debi amu ayesa Rastampeka Sentino debi amu ayesa wo katwi ye kan pepe Kwadwo kire mi mpedede Wodi ebisa madam for Shatawale seskata fa yenkura still yenchele we are the Rasta bedin kunim all right so Okyerefo Kojo na ye ne ntwetwe common we ebe mo wagia di pefe say enye bosemuka na say enumdwa bi ono akasa na o yenche no that track na very hit track pa utwa ho video metwa untumi Rasta ho video okay ye be pese ye de be ahwefo ye be mo hwe video no na monhwe storyline no na enyomu ne be mo akire mu okay because I think say otumi na mitie bibi wom wo compare nyama bi nti yenhwe video ni wie sisi a nyomu yenhwe ni video ye wie a ye ba na wa be chie mama ye Okay for music Okyerefo Kojo Like lyrics on the beat. Moya bien Rasta bedin kunim Rasta bedin Moya bien Rasta level high Moya bien
bedin kunim. Rasta bedi, moya dien. Rasta level wide. Just say, to me Rasta, who 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 to me Rasta, Rasta Rasta, who to me Rasta, who to me Rasta, Rasta Rasta, who to me Rasta, who to me Rasta, who to me Rasta, Rasta Rasta. Meti me kwankwan ne bia se na me hyehyɛ. Kojo me dwene me ho. Me na ma bonte chiachi me ho sesari. Beri me bi me fa me to. Nesto hwe police. Ope me akire me. I want stuff for be the TV so ayobe. Nesto hwe police. Ope me akire me. I MPB diga na sika bra e chile. Rasta peka sentino. Rasta peka sentino. Debi amo ayesa. Rasta peka sentino. Rasta peka sentino. Debi amo ayesa. Ukapi. Ye ka pepe. Kojo no me bedede. Udi e bisa madam for shata wale se scatter fire kura still. Moya dien. Rasta bedin kunim. Rasta bedin. Moya dien. Rasta level wide. Moya dien. Rasta bedin kunim. Rasta bedin. Moya dien. Rasta level wide. Show me gas on them. Who to me Rasta? 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 Rasta Rasta. Who to me Rasta? Who to me Rasta? Rasta Rasta. Who to me Rasta? Who to me Rasta? Who to me Rasta? Rasta Rasta. Baby on to mona olia from the Samson the Rasta or Bisemu Jata. Salasi and Yansafum, Okunini, Asari Sikano Rasta Ben, no DB, Adasi Krumu no Ayabe, no DB, Abasikano so Rasta Ben, no Riabi, Sonamia Bono Camfona, Mota in any, Rina Aya Chintina, Mota in any, Fire Bond the haters, fake disciples, who hate our style, Rasta level, ever higher, Utamia, Uta and Jaja. Never, never, who to me Rasta, who to me Rasta, who to me Rasta, who to me Rasta, who to me Rasta. Rasta, 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 who to me Rasta, who to me Rasta, who to me Rasta, 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 who to me Rasta, who to me Rasta, Rasta, Rasta. Get on you to play no Atlantic. Best friend boys na fish. We share your ningo si akura ya shishi. Baby I be so ya chile. Kojo me release ya me hate. Me wa fans ti dey be a me sele. Even this thing they don't understand. When no money I see no one. When no money I see no one. Yanka Rasta better come. When no money I see no one. When no money I see no one. What's it me di my phone? Moya dien. Rasta bedin kunim. Rasta bedin. Moya dien. Rasta level wide. Moya dien. Rasta bedin kunim. Rasta bedin. Moya dien. Rasta level wide. Me gas on them. Who to me Rasta? 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 Rasta Rasta. Who to me Rasta? Who to me Rasta? Rasta Rasta. Who to me Rasta? Who to me Rasta? Who to me Rasta? Rasta Rasta. So that was a very beautiful video from Okyerefo Kojo. Dynamics ni na ne storyline. Nti ebe mana chi nyoma na otu na kasa no na message be na opese send across. Message no de kitiwa bi fa oba oye me. Okay. Fa oba oye me na fa oba oboniti. Aw mu nyina di be 70-70 and I say 50-50. How they shred na adwin mu da wo pa. Me adwin ko ho ya steady e man na pay me no. E be duru age bi o say oh ne ba gina cross me hu no. Okay. Ba Rasta abrewa nani. Rasta abrewa wo akire kura obi hu. Oba oboniti ne oba oye pay me no omo nse. Sa. Dimbazi me kire omo say e be ye den. Say ubetumi Rasta. Say Rasta nya wo fie bi mu kura da akonbeba no na ye frɛ. Okay. Ada na ya monko. Hona hode no wo. Yes. Ana ansa na wo de Rasta so begu utiri so no nema bebre. Efie kura wo problem. Asori wo problem. Boni bia ba. Nipa ntem wo problem. Boni bia ba wo problem. Nti se wotimi carry ade ewe.
ana che se wo so ade a eso pa nti be den se sa oni pa sa no betumi no yes mu di boni rasta baby me say me se kan nya me fa ne se say bia me perfect kakra ga me nim boni a me ye wo wiase I'm free because they be an minimum didn't so many say nipa e criticize nti me ye ma de a me ye ne kwan so say de be ya wunya me ho asem unye ye kra no omo paaka okay nti me so me prove you wrong yeah okay oba be me work place here I'm one of the best workers but obeba na me carry locks no one complains because minimum say there so me no wo want here say nti no asem wo nti me ma asem ko no emma nti me hu say rasta so who say rasta be ye bone dia na bia onum bibi ka ho okay because me who say yen kwa ye hey Ghana ha na ye hu ne ma bi say abrochi we rasta kwa utumi yourself but how we rasta kwa school I say akoye some way amount ba be dem who say rasta de omo say omo ye rasta wo makoma mu pa no de bone de yichiri ye boa nipa mum okay yeguso e de ba wie ani ye o music career ankasa no challenges pen pa na office obetna mountains ha na uru anyom tum no challenges ben pa na office me na mitimi say senka me wa craft no anka by this time why hit it down I blasted that but Akuapem say na say investors en sheda eni ha na omo sheda anti game na say omo edikanfo na ewura mu no e wo say nkomo pay investors e ba no mo say Akuapem say de kumase for na ye no ebi ni ha because say Ofie TV most of the time mitimi hu money ma like me posting ma many to me say ma fato mo say mo so mo ye Akuapem me sure say nipa be sua mo I'm telling you because all the time me share mo bibia me hwe ade ko a mo ye na me say nka yenya mo so be ye say 3 crowd Akuapem and kabarista me Akuapem music edu nti me challenges ni e ba bia me be share ye no aboa me wo baabi amwa me wo baabi but amama sua ne ma bibiri nti na me say me rebrand myself to rebrand now person rebrand now say we be free mountains na say me free mountains here but me wo here but me niam bi wo nwum tuo mu no e wo say me sesa no na me sheda ye no say like me the eastern region never fan say Akuapem ni kwa wunyina bom apie okay but they make an notice and for now no yo semone akata no I'm not into that field okay eno na mboa yeah me person portrait Africa nice this is me banner so me niam akwa na you see everything local video ni mokra say video say bibia local okay all right me niam ha me kakra na Akuapem ye investors ba me storm baby na me nyakoto nyumpe yes hey Charlie the guy hot oh yeah. The first time me who was I think Mr. Last year almost organized awards be and that was the day I who saw performing and Akuapem music award talent we now what people use Akuapem in your two hours do shame so many years 18 years you know when your achievement be minya because shows are omutu ameka and I mean so menya nipa bia mede mani me wo entire mienu ehye wiase na me na mo me hye entire mienu me wo fia esono atare am hye esono suban am wo mu fie and me tam me show biz atare hye so a esono muda me bam why because me person me involve me fie life into my show biz so that I can live my life freely and me kondo se meto agbama me wa chia me ko jina me di ma de simple me nye ade ma ntra ade so nti me guso hwe de onyame be me sure se nyagopon wa se da prepare me for bibi kese nti ye ko ye nimu no wo 21 hit tracks na make watch out I think say month ben my release event is abrabo this month yeah my release abrabo this month sisia no like amanfo follow pa like me guso ye ni video no and so mo ye ho adwuma kakra nti be me start premiere video ni nya ba pe e wo say ye be contact na yetumi ma ahwefo so nya bi wenya award da oh manya award da yeah manya award da how many times me fan say once that was Akuapem music award oh last year award no what the buyer we ma ahwefo so yetumi me the Akuapem music award all right we fan saying and say wow say we share okay we the no kware Okyerefo Kojo yeah and definitely
you can't defend once because on Kasa no interview, you know. Akuapem Music Awards 2021 Best Collaboration of the Year. That was to me Rasta. Yeah. The collaboration between me and Defi. Okay. Yeah, Nice. but that was my track. And we did collaboration. Oh, okay. Tina say award in BD me and I went to popular song of the year. Wow. And also Akuapem Music Awards 2021 Popular Song of the Year winner Okyerefo Kojo. Yeah. It's really when you are a very hit track no or no and the only say yankofo bi hunu bia met na ha sebe enti yede na baha no na enimnia ye kan ibani agama and unya sa award I think say getting to 1 year. Yeah. Okay. And we him for na organize sa say Akuapem Music Management yeah. Okay. Wow, that's nice. Enti Okyerefo Kojo ena ye ne no atwetwe nkomo no ye rewie nanso ye wie ye ebema 2 minutes 3 minutes bi na yen hwe bibi kakra bi ye woni pa bi a wo fi wo akire ba mu si mu ache 18 years ohawa wo famu ne obra wo famu bebre na rentumi fam wo famu fa obetiada bebre na enyo ebe music bibi kitwa bi watiada then I walk at the microphone we are no say asofo nyina pie dakora nka beka say na kra nka ye ni otabel you need Duncan Williams because e bia betwe moko bibi biara wo ye no just wo de yeniye spirit of music say uja ito wa ibeja wato kosona ye one day ubenya tifo ti de meka chwo man say shedden na koso ye de wuye bia bunipa baby biara be hie obi biara no fa ni die keke e man one day obi be point because of e bia wo ni die keke ntino memma na nya wo say ukobo ba kumenu bia amfa ntino uja e ye wo de ade a koso na fight for. Okay. Me we fiade ba ko ma me fan hyem sisi ana. Wo nyoma wo ye no. Jena ben. Wo ye Hiplife, high life, reggae dancehall, wo ye me Okyerefo Kojo me ye Hiplife, me ye Afropop, me ye blend say adom ne ba na say de nyoma ne ba say de tie bia no metimi ye. Ntino e ba no driller, me ye driller ma. Okay. E ba no friends Afropop, e ba no high life. A very good singer. Ntino me nyoma no e wo maybe say edane bibia. Okay, nice one. Entina che say high life, hip life, reggae dancehall. Na video na e bo na reggae dancehall. Any reggae dancehall. Very nice. Me person nyum ne pa ndi. Na what me high life so no be dwa. Wo nyum bi me say me ya brantie bia meti wo dance pa ye. Me ye fanboy bia kwadwo me podopa. Wate nenso baby ayama hawade afono me iboy girl bi ayama wado afono me enu nti me worry biom me de mi suja me worry biom me de mi suje me worry biom me de mi suje me worry mo baby metete me tie wa hu se me peno enti na wa ya me sano akoma kodi odon chenti na waya mesa no bone ben na nka media mi tue mi kisika yie na mahwese ye di odon ponso no beto so ama me ana ensiwai na mempe nko na waya me ko kansuwa na dania bufuo nenti we ni efre no odono na anase ibi wo baby biem kwaje me worry biom. Wow, Kojo fu ye bro. Kojo fu. Ye. Wow, but Mira who nyomo very touching. But no what release? My release to buy abrabo no. And as see no. Ginam abrabo no enye easy. Enti na de bia na ma ye busy. Me pema komenim minim se be ye kan me mpa barado. Abrabo no enye easy. Enti na de bia na ma ye busy. Me pema komenim minim se be ye kwadwo me mpa barado. Asem bia ni we ba ye de se kan na etwa. Sane atie bia no anu ane de kan. Kwadwo e mabusua obi ane me ayaka. Enkra abrabo no so ma me ho aye boya. Se kura de hwe omi ye mabo asesa. Ohia bo me ho me kasa kura ye se mata. Ma esa tenten wuro me na mana me kwa afafa. Mo browa da ben kura na me nsoro ma be pue wate. Abrabo no enye easy. Eti na de bia na ma ye busy. Me pema komani minim se be ye
Kojo mempa barado Okyerefo o se won to me rasta even na wonya inspiration ifi wo ye de na wonya nsem nyoma otro ma brabo mu nsem a ade bia ebesi wo ma brabo mu bia me feel say me tro bia fa ho nti me num bia me tro bia ye ma brabo mu nsem na me blend into the way say betimi nso abi obi epono esafoa wow if na we are recording me your Hiplife studio me ye bi wa Apietus na record wa Apietus wow studios in the Ben Veg every studio me feel say me tie nwuma na me feel say efetia me call kokoye me track my record wo Boji beats me ye anyu bi say wo company na nchen na wo sedem wo friend na wa anyi so wa me ntwa loose ya abom we dey keep an on my hand no also boom. all right Okyerefo my shout out na yemfa okay me dey friend say na se kese be ma otwedi ampon dey di won so me dey ma Ofie TV ekriu nyina o ma ya de papa because enye easy say obetwe Okyerefo enye interview bia na me kono keke but your food you apa no upia na mfi say nice nti no me da adofo ase Hiplife kin Marlboro container what is a crew Akuapem Shankoma bibiara or support to OK4 music and untumi movement. All right. Enti adofo da wase se mo kan ho fi da sha se bepem sabri mo fi na ma be kan ho no ye ne Okyerefo Kojo na etwetwe nkomo no oni ye ni nkomo no pi na no ne mo nyira ye de video yi ekoto YouTube ye san so streaming live se na ugusu a wo hwe no ewo Ofie ye wi a da so da ha wo Facebook oko Instagram so a wo be kono na ewo ho nti bia bibia wo pe no before that information mo fa nche mahwefo we din ka ye wi but say e ma ahwefo hu baby ko a wonwom no hwehwe bia if na odigu audio mark and I say audio mark all the social media handles oko Okyerefo Okyerefo na wa space ka kanwa Kojo Okyerefo Kojo all the social media handles audio mark boom play baby ko obi won Okyerefo Kojo obetumi de number kan na obi hia wa uhia me 0249 696971 all right enti na we dey mo fa nchem se ko fa no be sie mu na I referee ewo nipa ho enti na edi kan no ene se unya mekan busua no ho ya yesre Ayeh Ofie TV on all social media platforms ohwehwa na wa follow ewo ne wo say subscribe wa na wa ye ne sa pepepe na wa bomodin so ahye na abusua no yemu atumi atrew ha ye Ofie TV mi amedi dwumadi ho chiame ene nana Ayeh senyame amba da se ne ebesia hia